Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen kaningji pona tengke Prabjin pen construction saya phan 1.000 mate isi tokbor 5 megawatt solar power project phan Karbi Anglong bipon po solar power plant kupilo phansi mate komana tum phansi akenang sot kedo lapen lapuson solar power plant kunatsi binangji Karbi Anglong talapuson solar power plant ang kibiji phan kachi sik dolo La sili tu malong rilong la bohon solar power plant akinang sot doma. Let's find out in this video. Ilitum chini arnia turalong isi aja kongdo. Lapen vitamin sitamelong lake vitamin D henlo. Bangso arnia aja kong kenyap dunji of hanbi po solar panel. Bangso panel along aturolote ang tang pensi aja kong longji. Mo ajo apor mate arni kabede dahur kache thorje phanisi kabirtia hem doji. La sihula bangso kabirtia hem long pen mo ajo polote litum che thorlong po. La si tuma thadamlo pote indirectly situm ajo por sitame arni ke wan. La si solar power plant plotang te lamso lam kalilo. Power plant plotang te adangta thedung nangji. Narlo apor ho jong si solar panel pen jakong pangsim tunji plotang te pen anadang tar nangji. Power plant plotang te edon doni khelandor chuda phan leke tarji kalilo. Lalo plotang te det pi angkang along si kapakhelan po. Lalo plotang te labangso a project ke longle chiri suri craner ke padang siginangji. Lasi labangso a solar power plant itum along rialong akenang sot doma. La sini pupo ilitum along rilong ke la poson solar power plant ki akenang sot awik lapen wanta nang de. La kenon le nang bitan sita kana hok side de lo. La bangso solar power project pan ali ke longji ke council long ke dua tum chok. Athenon ke solar plotang te office long chibire batum si ke ong lo. Alang tum a office asar nung long si la poson solar panel ka tar dolo. Solar aja kong pensidet pi ke pathe angji plotang te van vedet sita chok. Jong sila pona tangkat le do plotang te adon tele rondam rep sita chok. Ngo apor pen abil che hang dam lot. Lapen thousands megawatt of power ke itum along relong ke akenang jita ave. Athe that along industry ke the lapen factory ke the pule ke dota kali. Jong si solar power project being tung pik lapen bivek ji plotang te rong asorta ali long nangji. Lapen biji pusita kosona dim lapen konatsi la pusona formu bidam nangji labang ke mo phira chethana non labang so solar power project alam public opinion etum arjurun sena non labang so solar power project council pen ani ke hangki biji ke borjan ahawara lo solar project Amar Singh tiso pen labang solam kapasini pona tengke hulodak arong asor pen chingwai sar si labang so asai ke dengdo. Tang te tum lang sinang rong asorum labang solam long se dondun no ma se dondun de. Lapente la posona development la sona demnong maki bidam nangji. Jongsi chedon service nang tum la bangso asai ke claim lo plotang te kupi posi la pon ahir kang tang marela. Jongsi chedon sar lo boson te lapson che bohong sa ang deng bang ke avedet po. Solar project ki biji aputhak rong ara thur pak pen ki kham khede ra phiseta Karbi Anglong Autonomous Council atum joy pen ki claim ke dam rada tuma phan ki pamang hu asai ki claim rong ajok. La pulo plotang te kithi bor I pusi punang kokpo. La sila bangso solar power project ke wanatum nangni polam thiabang chini nerer bon. Herangkia mai kang ni pona hut kaning ji pon ki methanga longle pata dolor pen pon pi la pen phongni list pi dami halada ke dovek amikar abari matum amen klang dundi Compensation list long amen avedet pu bangke mathanang nelo thangala melo along liam machi pipe danang pu. Compensation list long amen avedet pu amen dovek nangji protang tela pu galilo. Nili nani tum phan lak esi nang kanang pikrai pang tum arong sialong le ne phanang pidanot. Judicial court ki kimji pohuta itir hang jojo amat tangka nang pipo pu penamat ing samri. Lasi Karbi atum ke tangka pathero.
jong sila tum phan chiklo yonang bong arni sipen sikai sisi nang people la pen piniani siba da phan pharu isi nang people pusi tamil tum ke pharu sisi deng don rongji तेरे पास कोई और रास्ता है? athe labangso lam mahajon krusita me ningjelo longle ke chingjok je 1000 bighas lo lake adu kita chini lo stare kot along tala pusi dulo 18000 bighas la pen ladak total ke 1000 megawatt pusi alang itu bangke dak target kakuri lo lasi la 18000 bighas along leta lasi rat karbyang long rat atu bangke puthot matha thu pe metha mo luksom data phi letum ining ka che oike alle velu lapen labangso long le long bangso project le bitan sitame kumatong ali ke long jini labangke maduta chini ne So a solar project ke do pen Karbianglong autonomous council pen ladar bangke kelong pondia bangke ningkan silong 300 to 400 crores. lapulo pulo tangte mesan alam lo jong si lapon akror tangka le council long revenue nang le lo pulote tangte labangso project ladak vek lo makibi dam nangji development po hormuke munide tum ke do ke thir tang adim le kibi dam nangji kali munit ke do de penadim mate munit tum ahem kachikim long le dat along le long si la puson project bangke bidam nangji lake PGR la pen VGR along le along non labangso solar power project ke VGR along le long se bidam nang po lasi PGR la pen VGR ku pi phanchi ki puman ni labangso video long ta than elo lasi ne liang ko channel akimi kang putu po nang tum hadak si tame nang joi tame si mo channel input tang det lo pro tang te ni li comment long pipo bagre tang te description ho si tame bidam si kok la puson a project PGR VGR along le long bibera karbetum ke dotang along le long pipotsi bidam ro the reason is simple jong si PGR VGR along le long ke do aparo ko samar tum han flung et lo pro tang te BJP rem hok la si hul hay along le long ke do akona so tum han ke flung pre del la pen BJP a sarkar do tik ke flung pre lo mo comment tu ne regional party ke hai hotan chal la si solar project an choche judicial court ki kimji pohtistan me la puson alam dolo la si son pasini alam judicial court ki kimji afan potang dilake PGR along le long lo la penon solar power project bang ke VGR along le long lo la hi along le long si kim nang po athe judicial court ke government asai hempina la ponde da phichi tame kim ke karbetum ke dotang arong along vek nang ji development pulo tangte athe development an sitame karbetum hasike wan pilu ke flyover ke kimputa rong pharpi nok be akumlin an tate rekla athe pi alam sini yera son lo pot ni lam theis tame gang ton lo la pusona video bang ke la bang so channel long ke theglong le lo aka prega long athe la bang so channel ke entertainment na channel pina